Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mbahaye ikaze makuru yo kwibendera TV agezweho kuri aya masaha turi kuwa kabiri ni tariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 n'amakuru rero tugiye gusangira amakuru kandi araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire ko muri Rucuro imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zitwa CMC ni muri Bwito. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Wazalendo bongeye gushimuta abantu batari bakeya ni muri Warikare. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bateguje operation Simusiga ijyanye no gukurikirana ariko kandi no gushyira iherezo kuri bikorwa bikomeje kwibasira abatuye n'abaturage bo muri Warikare. Binabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano muri aya makuru. Turaza kandi kugaruka ku itangazo ya Alliance Fleuve Congo rigaruka ku gitero cya FARDC bagabye mu Minembwe bakoresheje indege. Binabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kwitsa kandi ku butumwa bwa Koroneye Nanga ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo yagejeje ku baturage b'Abanyekongo kuri uyu munsi n'ubutumwa bujyanye n'umunsi w'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu byo yagarutseho rero akanatsindagira nifuza ko turi buze kwitsaho n'ibijyanye n'uko yamaze gusezeranya Abanyekongo ko abazakomeza kurwana intambara bagamije kubohoza ibice bitandukanye n'ubundi birimo abaturage bakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano mukeya. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira icyo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC binyuze mu muvugizi wacyo Sylvain Kenge yavuze ku bijyanye n'indege bivuga ko barashe muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kubirebera hamwe n'indege imiryango itandukanye n'abaturage batandukanye bakomeje kwinubirwa n'uburyo yarashwe kandi ngo yari igamije bikorwa byo gutabara. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Nongeye kubaha ikaze muri uko kwezi gushyashya rero twinjiyemo. Nongeye kandi kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Nongeye kandi kubashimira uburyo mwabanye natwe yaba mu kwezi gutambutse yaba kandi no mu bihe byose bitambutse. Turacyaba ashimira ariko kandi tunabibutsa ko niba ugeze hano tayari uhita utereka like yawe tukabana muri uwo mujyo. Niba kandi ugeze hano ari ubwa mbere gahunda nuhita ukora subscribe hepfo aho ngaho. Mugiye ukora subscribe kandi ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru azajya agera hano ku Ibendera TV uhita uyagezwaho mu bambere. Ngibyo rero ko byifashe, reka mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese rero aho muherereye. Zere ko gahunda zanyu z'umunsi zikomeje kugenda neza. Reka aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubabwire ko imirwano ikomeye yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zitwa CMC
ahitwa Bwito. Amakuru agera hano ku Ibendera TV yaravuga yuko n'ubundi abatuye muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye guhura n'umunsi utoroshye ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizizaga isabukuru y'imyaka 65 imaze ibonye ubwigenge. Muri ibice rero hakaba hongeye kuba imirwano ikomeye cyane. Imirwano ikaze yadutse n'ubundi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'aba Wazalendo bo mu ihuriro ryitwa CMC. Ani mirwano rero yongeye kubura, ikaba kandi ari mirwano iremereye ndetse ikomeye, aho n'ubundi abangaba bongeye kohererezanya icyitwa imiriro y'amasasu. Ikaba ari mirwano yabereye ahitwa Munguri muri grupoma ya Kihondo na Kikuro, ni muri grupoma ya Tongo. Urusaku rw'amasasu aremereye na yoroheje yongeye kumvikana muri aka gace no guhera ku isaha 12 za mu gitondo ku isaha yo muri ibyo bice. Iyi mirwano kandi yaje nyuma y'uko muri weekend n'ubundi hari hongeye kuba imirwano hagati y'ingabo zombi zihanganye. Ni mu gihe kandi kuwa gatandatu no ku cyumweru bice bya Birambizo na Karambi muri grupoma ya Bukombo ndetse no mu gice kimwe cya grupoma ya Kihondo hari habereye imirwano y'ikaze. Nkuko amakuru aturuka muri ibi bice bitangaza rero, iyi mirwano ngo yatumye abaturage babarirwa mu magana bahunga ingo zabo. Ku cyumweru byibuze amazu 6 aratwitswe mu mujyi wa Karambi no mu nkengero zaho, nkuko amakuru aturuka muri bice abitangaza. Bivugwa ko iyi mirwano imaze ibyumweru birenga 4 yibasiye grupoma enye zo muri sheferi ya Bwito arizo Bambo, Tongo, Bukombo na Kihondo. Iki kibazo cyateje ibibazo bikomeye cyane, aho abaturage benshi barimo guhunga. Abaturage babarirwa mu magana bahungiye muri grupoma ya Bashari Mukoto, ni mu gihe abandi bahungiye by'agateganyo Ibukombo naho abandi bagahungira mu bihoro bitandukanye byegereye ahangaha. Hari amakuru kandi yavuga yuko bamwe mu baturage bifungiranye mu nzu zabo kugira ngo abarebe n'ubundi aho ibintu biraza kwerekera, babone kuba basohoka cyangwa se mu kimwe bafata izindi ingamba. Ngibyo rero ibyo twagarukaho mu mirwano n'ubundi yabereye muri bice. Hanyuma rero reka twerekeze muri Warikare. Wazalendo bongeye gushimuta abantu benshi, nkuko amakuru aturuka muri bice bitangaza ngo umwuka w'ishyamirane warushijeho kwiyongera no kuzamuka mu karere ka Warikare ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'uko ngo abantu babiri bashimuswe n'inyeshyamba za Wazalendo. Nkuko bitangazwa n'ibitangazamakuru birimo Actualité CD, ubwo ushyamirane ndetse ngo n'ubushimusi bwabaye ejo bundi mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku munsi w'ejo. No kuvuga ijoro rishyira ku munsi w'ejo hashize tariki 30 mu kwezi gushize kwa gatandatu. Bikaba byarabereye rero mu midugudu ya Kirumburumbu na muri ahitwa Ikobo ni muri Warikare.
aha rero muri Warikare abaturage bahatuye bakaba bavuga yuko ibikorwa bijyanye n'umutekano muke bikomeje kuba byinshi, ndetse bakaba bavuga yuko bakomeje kugenda bahangayika umunsi ku munsi. Abashimuswe rero nubwo amazina yabo hatigeze hatangazwa ngo bashimuswe bari mu rugendo nyuma yo gufatwa na Wazalendo. Wazalendo rero ngo zikaba zarabajyanye ahitwa Ibuhimba, havugwa ko ariho hari ibirindiro bikuru by'izi Wazalendo. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo Alliance Fleuve Congo yahise itangira operations yo kushakisha aba bashimuswe, aho ari ibikorwa byabereye mu ishyamba riri hafi yaho ibi bikorwa byabereye. Nyuma yaho ariko ngo abaje gutanga amabwiriza akomeye ku baturage, cyane cyane abahinzi, babategeka kuva mu mirimo yabo kugira ngo borohereze igikorwa cy'iperereza. Abaturage rero bakaba barasabwe kuguma mu ngo zabo kugira ngo iperereza rikorwe, ndetse abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze guteguza icyo nakwita ko ari operasiyo ya Karundura cyangwa se operasiyo Simusiga. Ni nyuma yuko izi mpagarara zishimutwa ry'aba bantu komeje kuba ikibazo gikomeye, kandi bikaba bikomeje kuba icyo navuga yuko ari ikintu kisubiramo. Magingo rero abaturage bakaba n'ubundi bongeye gusubira mu nzu zabo, ariko kandi bakaba bavuga yuko bakomeje gushya ubwoba nyuma yuko n'ubundi ngo bakomeje kugira ubwoba bw'uko hakongera kuba imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'izi Wazalendo. Kugeza ku mugoroba watambutse nta makuru yari yakamenyekana ku bijyanye n'imibereho y'abantu bashimuswe. Magingo rero n'ubundi ibikorwa byo kubashakisha bikaba bigikomeje, kandi impungenge zikaba n'ubundi zikiri zose ku baturage, ndetse abaturage bakavuga yuko bishobora no gukomeza, abaturage bagakomeza gushimutwa bya hato na hato. Ni ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'abaturage, nyuma yuko n'ubundi bakomeza kuvuga yuko bahangayikishijwe n'izi Wazalendo. Reka rero kugira ngo ibijyanye n'imirongo y'urugamba tubivireho rimwe, tugane kuri iyi nkuru ijyanye n'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugira ibyo gitangaza ku ndege bivugwa ko yarashwe, n'ubundi bikavugwa yuko n'ubundi iyi ndege ngo kuba yararashwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ari ibintu bitarimo ubunyangamugayo. Iyi ndege rero nk'uko bigaragazwa cyangwa se bitangazwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ni indege bivuga yuko ngo kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena, nabwo ni ku munsi w'ejo, nubwo twamaze kwinjira mu kundi kwezi, ariko tubitse ko ku munsi w'ejo twari turi mu kwezi kwa gatandatu. Indege rero aba basirikare bavuga yuko ngo itazwi ngo yagaragaye mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihagaragara nk'iyarenze ku mategeko mpuzamahanga. N'amakuru yatangajwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC binyuze mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ndetse rishyirwaho umukono umuvugizi w'igisirikare cy'aba FARDC yitwa General Major Ekenge Bomusa Ifome Sylvain. Uyu rero Sylvain Ekenge muri iri tangazo yagize ati iyo ndege yerekeje mu gace karimo imirwano nk'uko itegeko nimero 18 yashyizwe ahagaragara Kinshasa. Ngo iyi ndege rero byagaragaye ko ngo yanyuze ku mategeko cyangwa se yarenze ku mabwiriza.
nk'uko iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC kibitangaza ngo iyi ndege yafashwe na systeme za radari z'igisirikare ubwo yinjiraga mu kirere cya Congo mu buryo bunyuranije n'amategeko itabanje gusaba uruhushya rwo kurenga ku kirere cy'igihugu. Ibyo rero ngo bikaba ari icyaha gikomeye mu mategeko mpuzamahanga. Ubwo turimo turavuga ya ndege yaje kurasirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, irashwe na drone zo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ibi twabigarutseho mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo tubabwira yuko leta ya Kinshasa binyuze mu gisirikare cyawo FARDC bongeye n'ubundi kurasa mu minembwe hakoreshejwe drone. Nyuma yo kugenzura rero uruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ngo bemeje ko iyo ndege nta nimero cyangwa ibimenyetso bigaragaza aho yaturutse, kandi ibyo ngo bihabanye n'amategeko y'indege mpuzamahanga nk'uko babigaragaza. Uru rwego rw'umutekano rukaba ruvuga ko ngo ikibazo cyabaye cyafashe indi ntera bitewe n'uko ngo iyo ndege yagaragaye yerekeza ahari intambara ikaze, ngo bitera kwibaza ku migambi yayo nyayo. Iyi ndege kandi ngo nubwo nta makuru menshi yatanzwe ku hantu nyakuri iyo ndege yari iri cyangwa uko byagendekeye, FARDC yizeza ko yafashe ingamba zikwiye zo kurinda ubusugire bw'ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Indege rero akaba ari yindi bivuga ko ngo yari igemuye ibikoresho by'ubufasha ku baturage babaye bo mu minembwe. Inzego zibishinzwe rero turacyakomeje n'itangazo ryo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, bakavuga rero ko ngo inzego zibishinzwe zahise zibimenyeshwa nk'uko byemezwa n'igisirikare cyongera kwemeza ko kizakomeza kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu imbere y'icyo ari cyo cyose cyashaka kubashotora. Uko rero inkomoko y'iyo ndege ngo ikiri ibanga birushaho ngo gutuma abantu bibaza byinshi. Abantu baribaza byinshi aho kugeza ubu ngo nta gihugu cyangwa umuryango mpuzamahanga uratangaza ko iyo ndege ari yayo cyangwa se ari yabo. Ku ruhande rwa FARDC ariko bakaba basabye abaturage n'abahanga gukomeza kuba maso, ikanabasezeranya ko izatangaza ibisubizo nyuma y'amaperereza atandukanye barimo gukora. Nyuma rero y'ibi ngibi bitangazwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, reka tunyarukire mu rundi ruhande, twimukire noneho ku ruhande rujyanye na Alliance Fleuve Congo. Badaciye ku ruhande nabo bamaze gushyira itangazo hanze. Ni itangazo simusiga ririmo ingingo ziremereye kandi zikomeye ku rundi ruhande ariko zo kwitonderwa. Ni itangazo n'ubundi yo ku munsi w'ejo tariki 30 Kamena muri uyu mwaka wa 2025. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rigira riti hashize amasaha hafi 72 hasinywe amasezerano y'amahoro i Washington. Ubutegetsi bw'igihugu bwa Kinshasa bwongeye gukora igikorwa cy'ubugome budasanzwe ubwo kuwa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka, ubwo ni ku munsi w'ejo, barasaga indege y'abasivile yavaga
yavaga gutwara imfashanyo y'ubutabazi yarigenewe abaturage ba Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa cy'ubwicanyi ngo giteguwe kikanashyirwa mu bikorwa mu buryo bw'akaga n'ubugome, ngo nticyagarukiye ku kwica abantu gusa, ahubwo ngo cyangije n'ibikorwa by'ingenzi birimo imiti, imfashanyo y'ibiribwa byari bigenewe abaturage bashegeshwe n'ibikorwa by'ihohoterwa by'ubutegetsi bwa Kinshasa kuva muri Mata mwaka w'2017. Ibikorwa rero ngo bikaba byarashegeshe abaturage mu buryo bwa burundu. Ubutegetsi rero bwa Kinshasa bukaba bukomeza gushinjwa yuko kuba bararashe indege yari iri mu bikorwa by'ubutabazi ari igikorwa cy'ubunyamaswa bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Alliance Fleuve Congo muri ritangazo bakomeza bagira bati ubu butegetsi bubashyira mu buzima bw'akaga karambye, no kuvuga abo baturage bubabera intandaro y'icyorezo kidasanzwe cy'ubutabazi ikibasiye Minembwe. Ntago ibingibi twakomeza kubyihanganira. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi ba M23 rikaba ryagaragaje cyangwa se ryamaganye bikomeye iri hohoterwa ryibasira abaturage rikorwa na leta ya Kinshasa iteganya kuba yakomeza ngo kubangamira aba baturage, kandi ngo irarenga ku masezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi. Ibi bikorwa rero ngo n'iby'ubugizi bwa nabi byakozwe ku baturage b'inzirakarengane batuye ahantu hatuwe cyane nka Akamanyora, Kabare, Kigogo, Kadasomwa, Nyabyondo n'ahandi hatuwe n'abaturage. Ibi ngo byakozwe ku bufatanye n'ingabo za leta y'u Burundi, FDNB, inyeshyamba za FDLR ndetse na Wazalendo. Ubwicanyi ngo bukomeje kugirirwa abanyamurenge ntibuzihanganirwa na gatoya, kandi ngo hagiye gukorwa ibikorwa byo kubuhagarika byihuse, aho Alliance Fleuve ivuga ko ngo bigomba guhagarara byihuse. Nitangazo ryashyizweho umukono ku munsi w'ejo tariki 30 Kamena muri uyu mwaka, rishyirwaho umukono na Alliance Fleuve Congo. Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politike unakuriye itangazamakuru, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngibyo rero, hanyuma reka rero twerekeze noneho mu butumwa bwa Corneille Nanga. Corneille Nanga ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo. Yamaze rero gushyira ahagaragara ubutumwa bujyanye n'ibikorwa by'isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa n'ubundi bwashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo, avuga rero ko mbere na mbere isabukuru y'imyaka 65 ikwiriye kubera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwanya wo kongera kwiyemeza ku gihugu cyunze ubumwe, gitekanye kandi gitera imbere. Ubutumwa ntago turi buze kubugarukamo bwose, ariko by'umwihariko turaza kugenda turebera hamwe zimwe mu ngingo zikomeye uyu mugabo yagiye
yitsaho. Muri ubu butumwa rero yagize ati turifuza ko aho buri muturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ari hose, yaba wo muri Bunia, uwo muri Goma, wa Kindu, wa Lubumbashi, wa Bukavu, wa Mbujimayi, wa Kisangani, kugeza no ku nkombe z'umugezi wa Kongo unyura Imbandaka, Bandundu na Kinshasa, ashobora kubaho mu bwisanzure, mu mutekano no mu bumwe. Akomeza agira ati kugeza uyu munsi Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 iragenzura ubuso burenga kilometero kare 34,000 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho habarizwa abaturage barenga miliyoni 11. Mu gihe cy'amezi 5 gusa ingabo za Alliance Fleuve Congo na M23 zagaruye ituze, zisubiza ibintu ku murongo, zirinda abaturage, zinatera imbuto z'ikizere gishya mu mitima ya benshi. Ntiduharanira icyubahiro cyangwa ubutegetsi, ahubwo intego yacu ni ukurengera Kongo, kuyikura mu ngoyi y'umutekano muke, ubukene, ivangura, ubusumbane, ubuyobozi bubi n'akarengane. Turashaka ko Kongo ibamo abaturage bahagaze neza, bahagaze bwuma, bashyize hamwe mu bwuzuzanye, buhuriye ku ndangagaciro yo kubana mu mahoro no mu cyubahiro. Turashimira buri wese mu gikorwa kigamije amahoro, yaba icyaturutse mu bihugu imbere ndetse no mu karere cyangwa ku rwego mpuzamahanga. Colonel Nanga agashimira amasezerano yashyizweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 27 Kamena hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'abandi bose bagiye bagaragaza gutera intambwe kugira ngo iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongere kugira umutekano n'umudendezo. Colonel Nanga rero akaba asaba aba afite inshingano zitandukanye, by'umwihariko aho yagarutse ku bitero bikomeje kugabwa ku Banyamurenge, aho agira ati ubwicanyi n'amagorwa Abanyamurenge bahura nabyo mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo, kimwe n'Abahema bo muri Ituri, ndetse n'ibitero bya hato na hato byagabwe ku baturage b'inzirakarengane n'inyeshyamba za Wazalendo, byose bihungabanya amahoro kandi binashyira mu kaga imfashanyo y'ubutabazi. Ibi ntago bizihanganirwa. Alliance Fleuve Congo mu ijwi rya Colonel Nanga ikaba isaba abafitemo inshingano, avuga ati ibikemuke kandi byihuse. Zimwe rero mu zindi ngingo yagiye agarukaho nuko yagiye asaba ko habaho kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano ku mpande zombi, kwimura ingabo no kwambura intwaro z'inyeshyamba zitandukanye za Wazalendo n'abandi bakomeza kugenda abamena amaraso. Colonel Nanga agira ati intego yacu irenze uko ibintu bimeze uyu munsi. Turashaka kubaho ejo hazaza, turashaka ko Kongo ibaho mu mahoro.
ingingo rero cyangwa se inkingi zikomeye bwana coordinateur wa Alliance Fleuve Congo ni Corneille Nangaa yashyize ahagaragara nuko yavuze ko bashaka Congo aho amaraso atazongera kumeneka ku butaka ahubwo hakabaho Congo y'imishinga, hakaba kandi ngo Congo itakirangwamo amacakubiri ahubwo yunze ubumwe. Akavuga kandi ko bashaka Congo itakiri mu ntambara idashira n'abaturage ahubwo bagashaka Congo ngo ifite amahoro n'imikoranire birambye. Ntago rero twabyinjiramo byose bijyanye n'iri jambo uyu bwana Corneille Nangaa yavuze, ariko zimwe mu ngingo twagarukaho ni izo ngizo gusa, ariko akaba yashoje ubutumwa agira ati nkuko twakomeje kubivuga binyuze muri Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na mama 23 twiyemeje kurandura ruswa, twiyemeje kandi kuvanaho ivangura rishingiye ku moko, twiyemeje kandi guca umuco wo kudahana, twiyemeje kandi guca umuco wo kunyereza umutungo, twiyemeje kandi guca umuco wo kubeshya. Hanyuma rero akaba avuga ko n'ubundi mu gihe umugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa wo gusahura umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo udahagaze, Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na mama 23 ngo ntibazakomeza kwihanganira no kureberera ibyo bikorwa. Ku bijyanye n'abaturage bo mu Minembwe nabo bakomeza kugabwaho ibitero bya hato na hato, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo na mama 23 yavuze ko ibi bitazihanganirwa. Bamwe rero bati byanze bikunze kandi byihuse Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa mama 23 bagiye kugaba ibitero mujyi wa Uvira byihuse bayibohoze no kubitega amaso. Iri tangazo rero ni tangazo ryasoje coordinateur wa Alliance Fleuve Congo agira ati dukeneye igihugu gifite intangiriro nshya. Akagira ati vive Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, vive Alliance Fleuve Congo /23. Imana ihe umugisha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo yashatse kuvuga ngo habeho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, habeho Alliance Fleuve Congo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Itangazo ryashyizwe ahagaragara cyangwa se n'ubutumwa bwashyizwe ahagaragara na Departement ishinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Alliance Fleuve Congo. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru n'ubundi yo kuri uyu munsi kuri isaha tariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Mwese rero aho muherereye reka mbashimire cyane cyane mwe mwakoze subscribe hano ku Ibendera TV, mwebwe kandi mukomeza kubana natwe, mwebwe kandi muduha ibitekerezo mukatubwira muti aho kugira ngo mucike intege mugende mutavuza ahubwo mukatubwira muti ibyakosorwa ni ibingibi aho kongerwamo imbaraga. Nahangaha turabashimira cyane rero kandi dukomeza kubasabira umugisha ngo Imana yibarinde kandi ibahe kugubwa neza. Ndabashimiye cyane rero, ubundi amakuru na gahunda za Ibendera TV zirakomeza ubwo tuze gusubira amasaha ari imbere.